Lajeng rauh ring kelas 4 nggih haleles teng sami ring ranane mangkin Bapak jagi latarang materi nenen indik materi ring bab 1 nggih. Bab nika materi objek wisata ring Bali nggih. Palanturang. Nah, sedurung punika ngiring puncarang panganjali umat majeng realisasi sami. Om Swastiastu. Nggih palanturang niki wonten objek wisata Bali nika nggih ring bab 1. Lihat penuning nggih. Niki sampun maduwe buku bahasa Bali ring kelas 4 nggih yang sudah dibagikan oleh wali murid masing-masing nggih. Nika dibuka mungkin sambil Bapak jelaskan. Nggih. Ring kompetensi dasar ring bab 1 puniki pencapaiannya nggih punika yang pengetahuan wonten memahami objek-objek wisata ring Bali nggih kosakata dan alus kruna pada teks wacana objek wisata Bali. Ini keterampilan ini menceritakan isi wacana objek wisata Bali sesuai dengan teks nggih. Nah, puniki dasar iraga melajah ring ranane mungkin nggih. Palanturang. Nah, niki wonten kalih nggih objek wisata Bali nggih punika wonten objek wisata alam lan wonten objek wisata bahari nggih. Yening wisata objek wisata alam punika merupa sekadi puniki ring gambar nggih sekadi sawah miwah sanelianan nggih. Yening wisata bahari punika sekadi pantai nggih. Nah, punika ring pantai nggih nika termasuk ring objek wisata bahari. Nah, ring ranane mungkin Bapak jagi latarang nggih ring soang-soang kabupaten napi manten maduwe objek-objek wisatane lan terletak ring hijau nika nggih mangda lele tuning. Ring ranane mungkin wantah silih singgil wonten nggih. Nah, Bapak ngawit ring kabupaten Jembrana nggih. Puniki asal Bapak ring Kabupaten Jembrana nggih. Niki wonten sedang pertama wonten Pura Rambut Siwi. Nah, sirana den boleh mriki ke Pura Rambut Siwi nggih. Niki rangkil nggih. Laturane niki wonten ring Pantai Karangsewu. Nah, Pantai Karangsewu niki mangunah ring nampak sareng pelabuhan Gilimanuk nggih. Niki wonten nah Jembrana maduwe siki air terjun nggih niki mewasta air terjun Jibuk Manis. Nah, niki wonten pinaka ikon ring Jembrana wonten Makepung nggih. Palanturang niki wonten Bendungan Plesari nggih. Lan niki wonten Pantai Dewi nggih. Niki pura niki Iwang utawi salah niki termasuk ring Taman Nasional Bali Barat nggih. Niki ten manut niki teksnya nih. Bro Pak Iwang, Pak Landurang, sareng Kabupaten Buleleng nggih. Niki wonten Danu Tamlingan nggih. Niki mengenah ring pulau Kabupaten Buleleng. Niki wonten Pantai Lopina, Pura Pondok Batu. Nah, niki wonten Museum Lontar nggih. Mewasta Gedung Kertiel. Mangda lele tuning ring Buleleng maduwe Museum Lontar nggih. Mewasta Gedung Kertiel. Iki wonten Pulau Menjangan iki wonten puronyane nggih. Lantur air terjun Sekumpul nggih. Niki pinaka air terjun yang sampun terkenal ring Dura Negara nggih. Taler niki wonten Danau Wian. Iwah sanelianan sane alelit nika mangdo darah ring internet nggih sanelianan niki. Akeh wonten objek wisata sane wonten ring Buleleng nggih. Lantur Bapak Landurang. Nah, niki wonten objek wisata sane wonten ring Kabupaten Buleleng. Sari puniki wonten Gangga, Pura Lumpuyang, niki pura besar yang terbesar nggih. Pura yang terbesar lan Museum Lontar. Nah, wonten je wonten ring Buleleng wonten ring Karangasem maduwe malih
Museum Lantan nggih. Lanturane niki wonten objek wisata Bukit Asah Bubuk, Taman Sukasada, utawi Taman Ujung, lan Tenganan nggih. Niki wonten Desa Tenganan Pengringsingan nggih. Pinake Desa Bali Ageng nggih, utawi Bali Mula nggih. Bapak Lanturang niki wonten Kabupaten Gianyar. Nah, niki wonten Tegalalang nggih, sekali niki wonten sawah Tegalalang yang terkenal. Niki wonten Goa Gajah, air terjun Pegunungan, Monkey Forest. Nah, niki para turis periki nggih, akeh niki mriki Monkey Forest, lantur Pura Taman Saraswati, lan Tirtampul Iwah Candi Gunung Kawi nggih. Niki Pura Tirtampul puniki pinaka genah panglukatan ya. Miwah sane lianan mangdo kerarah ring internet nggih halele sareng sami mangdo undin nggih. Napi manten objek wisata sane wonten ring Bali. Lanturang wonten Kabupaten Kelungkung. Nah, niki wonten Kertagosa, Pura Gua Lawah. Nah, niki Pantai Atuh niki manggenah ring Nusa Penida nggih, Nusa Penida. Termasuk ring Kabupaten Kelungkung nggih, Nusa Penida. Niki wonten Pura Gua Giri Putri Patah nika ring Nusa Penida. Niki pinaka Nusa Penida juga nggih. Muasta Klingking Beach nggih. Beach. Lanjutane Pura Dalempet, Pura Segara Kidul, lan Pura Puncak Mundi nggih. Niki samian niki manggenah ring Kabupaten Kelungkung nggih objek wisatane. Nampak Lanturang ring Kabupaten Bangli. Dah. Niki wonten Danau Batur nggih, sampun terkenal niki wonten gunung nane Gunung Batur nggih. Nah, niki sampun terkenal ring Negara indik pemakaman Desa Trunyan nggih. Niki mangda karah internet tapi nika Desa Trunyan mangda alih kuning nggih. Nah, niki wonten desa yang terbersih nggih. Wonten Desa Penglipuran nggih. Wonten air terjun Medue air terjun Tukat Cepung nggih. Lanturane Museum Geopark, lan Pura Batur miwah Desa Pinggan nggih. Niki wonten Desa Pinggan nggih. Pak Lanturang ring Kabupaten Tabanan. Niki wonten Jatiluwih nggih, pinaka sawah teras sharingnya terkenal. Artinya adalah Skedaton, Kebun Raya Bedugul, Ulun Danau Bratan nggih. Niki sila nanden boleh mriki utawi Kebun Bedugul niki nggih. Niki daerah dingin niki nggih. Pura Ulun Danau lan Danau Bratan niki. Aturane wonten Pantai Soko nggih. Niki Pantai Soko, Pantai Nyanyi, lan air terjun Belah Mantum Ujungan nggih. Niki Madu air terjun. Niki mengenah ring Kabupaten Tabanan nggih. Pak Lancuran ring Kota Denpasar nggih, mesti alih kuning. Ijo nika Pantai Sanur niki ring Kota Denpasar nggih. Niki wonten Art Center nggih, pinaka budaya ring budaya seni pertunjukan yang ditujukan di Art Center nggih. Niki wonten Pura Sakenan. Saturane wonten Puputan Renon. Nah, niki wonten Museum Bali lan Hutan Mangrove nggih. Nika wonten ring Kota Denpasar. Selanjutnya, nah niki wonten Kabupaten Badung, pinaka Kabupaten Iraga nggih. Menggenah ring Kabupaten Badung wonten Pura Taman Ayun, Pura Uluwatu. Nah, lelet uning nika ijo nika genah ning Pura Uluwatu. Nah, niki Pantai Kuta. Tulis uning niki dijo genah ning Pantai Kuta nggih, sampun terkenal ring Duranegara. Nah, niki wonten Pantai Pandawa. Sana yang genah ring niki nampak sarang sekolah Iraga nggih, Pantai Pandawa niki. Niki wonten GWK nggih, GWK wonten Sange Patasari Monkey Forest niki wonten mojok-mojoknya niki objek wisata forest wonten air terjun gunung lan
jembatan Dukat Bangkong ya, pindah ke jembatan yang tertinggi di Asia ya. Ika mengenah ring Kabupaten Badung ya, Pak Lantura. Nah, niki wonten tugas mendo alit kuning mendo alit ngarianing. Niki wonten tugas ring buku paket niki kelas 4 halaman 4. Niki wonten tugas sane mau murdo Taman Ayun nih. Niki alit kami dan tugas Taman Ayun niki halaman 5. Niki ada mangdo muacan ya, gawi dibaca dulu. Wacana kunci sampai niki dibaca atau dibaca ya. Lalu kerjakan soalnya. Niki yang ruang satu wonten saurin dipakkan dan saurin niki wonten ngelimo ya. Niki wonten limo lan niki wonten dua rumawi indah yang roh objek wisata sampai Yanan ini wonten ring Bali gitu. Jadi punika ini sampun Bapak kotak nika ditulis misalkan Pura Tengah Lot Tengah ring Tabanan nggih nika seperti punika. Buat sanelianan lihat semakin banyak semakin bagus nggih. Nika tugas sering ragane mungkin mau lihat mengerjakan nggih lan upload ring Google Classroom nggih nika. Mangdo Bapak Presiden ngijeni nilai nggih pinakeun tugas harian nggih ini ngalelit jakim materi yang ada mungkin bisa ya nih sana nenten ini ke utawi yang belum mengerti nih bisa ya PA Bapak japi Bapak pribadi nih. Ini materi ring lain mungkin Bapak cukupkan nih sampai di sini.